Shalom shalom. Uyu munsi ngira tuganire uburyo umuntu azigama agakiza. Mbega uzigama agakiza kawe? Yego turabizi urakijijwe. Rimwe na rimwe usanga abantu biyumvira ngo ujye ngo narakijijwe, ngo ijuru ni iryanjye, ngo nta kibazo, ngo narakijijwe. Imana ntabwo izaraba garanti ufise mu gakiza, ahubwo izaraba iherezo, izaraba wowe ukuhejeje. Urashobora kubona umuntu ukirwa umucira imanza ngo ntakijijwe ngakora ibi, ariko yoja gutaha akihana akazogutanga mu ijuru, wovuga ngo wakijijwe kera. Kuko twese turazi ko nta uzi igihe azotahira, nta uzi igihe azopfira, nta uzi umunsi n'isaha. Twame twiteguye, twame twirimbura, twame twiyeza kugira ngo tuzabashe kuronka iherezo ridashira. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yo kwiyumvira aho gukizwa ukabivamo, wobijyamo mu nyuma. Aho mu yandi majambo hako nokizwa mu nyuma nkabivamo, ahubwo noba muri ivyo bitameze neza mu nyuma nkakizwa. Kuko turazi neza nta muntu kuri iyi si umara imyaka 100. Oya namba ubu ntawe ukimara imyaka 100. Abakera baramara imyaka myinshi, ariko sinzi ko muri iyi generation turimo haruza amara imyaka 100. Ugasanga wavutse mbega uri mu gakiza iwanyu bakijijwe, nawe ukaduka ukijijwe, mu nyuma nko ugize nk'imyaka 60 70 ukabivamo. Birababaje cyane. Ubusumbwa na wa wundi yakuriye mu byaha yagira iyo myaka 70 80 agakizwa, kuko ngo afise amahirwe yo kuronka ijuru, agumye yiyeza yiyegereza Imana. Rero tuzigama agakiza kacu, tugume twiyeza. Muri uko kukazigama ni ukwirinda ibintu byo tukwegera mu byo Imana idashaka, ukaguma wiyeza, ukaguma ugendera kuri cyaha byonashika ugacumura ukicuza imbere y'Imana. Genda kunda umuntu witwa Dawidi yaracumura, yarakora ibyaha, ariko yarazi kwirimbura imbere y'Imana, yarazi kwambara amagunira, agatakambira Imana, akaboroga, akabwira Imana ngo mbabarira nagucumuyeho, agatakambira Imana, Imana ikamubabarira. Imana yacu iracyari ku ntebe y'imbabazi, Imana yiteguye kukubabarira igihe cyose. Rero tuzigama agakiza. Nturabe ngo narakijijwe guhera kera, ngo ijuru ni iryanjye. Wame wirimbura, kuko iyi si nta numwe adacumura. Ariko nucumura umenye ko wacumure, wirimbure, usabe imbabazi Imana, uyibarire ati nagucumiyeho umbabarire. Yesu ashimwe cyane. Twirinde kwirwa ducira abandi imanza, ha gucira umuntu urubanza, ahubwo umubwira ibijyanye n'agakiza, umubwire yegere yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kugira ngo urokore ubugingo bwe. Hari n'abantu baba bafise abagenzi, ugasanga baragenda babavuga nabi, babasebya ngo uriya ngo yirirwa muri ibi, hakugira ngo amwegere amubwire ijambo ry'Imana akizwe. Bene data, ndabifuriza mugende murabe babantu mwirwa mucira imanza, abantu bari mu byaha, umubwire iby'Imana kugira ngo yegere Imana, kuko turazi neza nta uzi umunsi n'isaha, kandi nta wifuza kuzoronka iryo juru wenyine ntacyo byo kumarira. Ugende urondere bene data, ubabwire ijambo ry'Imana, ubabwire bakizwe, ubabwire bave muri ibyo barimo. Nukuri byaba byiza cyane abagenzi bawe muronse mugize iherezo ryiza muri kumwe. Byaba byiza uri kumwe n'umuryango wawe muronse iherezo ryiza kurusha ko wewe wokwijyana wenyine. Rero icyo ndakwifuriza, twame twirimbura, twame dusaba Imana imbabazi aho ducumuye hose, twame tugendera kure icyaha. Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom.